selebrasyon ng amanong si Suan at Kulitan. Yan ang pagmaragul kay New Point, King Ciudad Angeles, nung nukarin, pepakit ing mabanding kultura na rin Kapampangan. Ay ni istorya ng Patricia Mamang. King selebrasyon ning bulaning Amano o buwan ng wika, bida ngeni King New Point Angeles ing patindayag kalalangan kulitan exhibit keti king lower ground floor atrium manibat August 25 hanggang 31. Ing exhibit mikititulong legwa ning Amanong Siswan papakit keti reng obra at gawa da reng kabalen artists ibat king agkas o aguman kalalangan sulat Kapampangan. Kapag nasana niting ipagmaraguling legwa ning kulitan o ing katutubong sulat da rin Kapampangan ng timong simbolo ning bandita mong Amanong Siswan ampong kultura. Kayag na naniti, iyang pang mo naman king New Point ing libreng kulitan workshop king August 29 at 30 nung nukarin malyaring mabiyasa reng bisang sumubo ka sumulat gamit ing tradisyonal na sistema ning pamanyulat ibat mismo king agkas. Yampang mo naman king proyektong iti ing neto nga espesyal a konsyerto nung nukarin apakiramdaman niya yung dalit Kapampangan. Amamye puge naman king Amanong Siswan kapamilatan da rin Kapampangan na musika o kanta. Kapamilatan ning makanining programa papakit ning New Point na yung Amanong Siswan at kalalangan mabiye at balawos a pasik nangan bang ipasa kareng kaya nakang Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo.